Go uhana atia wa Safaricom. Asante. Yes, asante sana. Muriega. Ainike muke boekete. Muriega. Gatho cia mwanya turakwamukira na njira. Gatho cia mwanya turakwamukira na njira igwete kuma taunine yake no guku ni kaunti-ini ya Murang'a kuria mugithi kana muthafara wa kambuni ya Safaricom munyitaniri-ini na kambuni ya Royal Media Services dukoretwo gikurehera mugithi wa Sambaza Furaha Hikrisi na kambuni ya Safaricom kuria kiumia kiu kirahetukire kambuni ya Safaricom irakorirwo igithiururuka kaunti-ini itiganite cia ruguru rwa bururi na kwambiriria muthenya wa umuthi ari Jumatatu mugithi uyu ugukorwo ugithiururuka kaunti-ini itiganite cia gitaru gia gatagati tukiambiriria guku kaunti-ini ya Murang'a tuthie kaunti-ini ya Nyeri tuthie kaunti-ini ya Meru na tucoka turekiririe na kaunti-ini ya Embu kinya muthenya wa Saturday kana muthenya wa Jumamothi no kwa ihinda riri Gatho ni wanjiria mwina Harun wa Maina ni mukunjitikiria jaranirie na arugamiriri kambuni ya Safaricom guku kaunti-ini ya Murang'a na mature ni maundu mariku mahaririirie customers ao guku kaunti-ini ya Murang'a na kwa ihinda riri ni gwenda jaranirie na murugamiriri wa Safaricom guku kaunti-ini ya Murang'a. Labda nataka nianze na tuanze na jina lako, utuambie pa kaunti ya Murang'a unafanya nini na kampuni ya Safaricom na ni mambo gani ambayo mmetayarishia wateja wa Safaricom hapa kaunti ya Murang'a? Asante sana kwa majina, naitwa Bernard Moindi, nafanya kazi na Safaricom. Leo tuko hapa katika harakati ya kusambaza furaha. Tumekuja huku Murang'a. Tumekuja karibu na wateja wetu huku Keno. Tumefungua duka la Safaricom kwenye Safaricom customers watapata huduma yote ya Safaricom. Tulikuwa tumeangalia customers wetu wengi wanaenda upande wa Thika na kule Thika wanaenda wanasumbuka, mwanzo wanatumia fare, alafu wanaenda kule wanapanga foleni kwa muda mrefu ndio wanapata huduma. So ndio maana tumeleta branch yetu hapa Keno ambayo tunapeana huduma ya Safaricom end to end. Hakuna huduma yoyote unaweza hitaji na uingie kwa hili duka ukose. So tunapunguzia customers mwendo wa kwenda Keno na Thika na Nairobi. Alafu kama wanahitaji bidhaa yote ya Safaricom simu wanaingia kwa hii duka na wanaweza saidika. Asanti na tumefurahia sana kujumuika na nyinyi. Tunataka mkuwe na Christmas njema na holiday njema. Asante. Naam, shukran sana. Ningetaka afisa mwingine akaribia hapa ni gutwira ritwa riaku, utwire ni maundu mariku muhariririe customers za Safaricom guku kaunti-ini ya Murang'a na makiria duka ino mwarikia kuhigura haha Keno ni motungata mariku murikoragwo mukiheana duka-ini ino? Thank you. Amare tujita Peter Njehia na nie ngoragwo mwakilishi wa Safaricom mwena wa Embu na umuthi ithuothe twi guku twahingura duka ino ni kurehe utungata hakuhe na our customers aria mathiaga Thika ngimagathie na guku Nyeri riu mundu wa guku guothe magoka makona thimu na bei njega makona airtime na indo kindu kiothe gikire duka-ini ya Safaricom Nairobi kana Thika makorwo makiget utungata guku. Yes, riu twi guku ni gutambia gikeno na our customers ni miaka 24 iria makoretwo mena ithui tuma guku turathie kaunti ya Nyeri tuguthie Laikipia tuguthie Meru tuguthie Embu na Kirinyaga Mwea. Yes. Hihi mashabiki maria megukorwo makiyumiria mugithi-ini uyu hihi niki megukorwo magieterera thiku icio nya mugithi wa Safaricom ugukorwo kaunti-ini cia Mount Kenya? Kwina iheo nyingi, kwina guku, kwina mburi, kwina thimu, kwina airtime na kwina iheo nyingi nginya t-shirt, kofia na kadhalika. Iheo ni nyingi no gutambia kino Mount Kenya yothe. Naam, Gatho cia mwanya Gatho ni wanjihia na Harun wa Maina taguo waigua cio ni maabitha a kambuni ya Safaricom makiranira duka iria mahingurite guku mwena wake no igukorwo ikiheana motungata matiganite kuri mashabiki na customers matiganite a kambuni ino ya Safaricom guku kaunti-ini ya Murang'a. No tugithiaga na mbere tondu ni muthenya wa gikeno muno, ni ndenda kwaraniria na shabiki umwe wa Inoro FM na shabiki wa Inoro TV atwire ritwa riake ta shabiki na utwire muraigwa atia Inoro TV, Inoro FM na kambuni ya Safaricom Safaricom gukorwo igicera matura maya ma kaunti ya Murang'a. Asante sana. Rito reko jitagwo Charles wa Sabasaba. Iyo ni rito reko da Shabik. Na mbere ningenete ni undu wa Inoro gukorwo thiini wa cloud
na nima nituona uguo tumuiguaga kana uguo tumuonaga nima nigutuona on the ground. Undu ucio ungi ni ati uhoro ige Safaricom goko tuna ndukeno thiini wa Keno nigiko ikinyita murima muno kana huthire kigo kino nigiko ikinyita murima tondu haha Keno ni taho hakoragwo he central point ya andu makiuma kuria kungi makiuma murima magithie Nairobi. Koguo hani muko nituguko makinyito wega muno Safaricom. Nitukenete muno ni undu wa inyu gukorwo mwi guku mwikinyitie guku. Ni Charles wa Sabasaba. Gatho cia mwanya Gathoni wa Njihia na ndagika ino ndirenda tuke mwena uyu kuria launch irathie na mbere tuone maundu maria marathie na mbere. Turi na atangathi aitu a Inoro FM guku kuri na Karwimbo Mukurino kuri na Jomo wa Nyathira na nio megukorwo magitutwara mwena uria kuria nduka ino ya Safaricom igukorwo ikihingurwo ndagika-ini ino.